New Integrated Territorial Organization itu Jainti Hills kalapa ya ka kerwa syaka NHI halor ka jinglap jang ka seng ya ka rukam penteri torti ya ka surak National Highway 6 nadu ki benta ku bas Jainti Hills tetar shadu East Jainti District na kalyang kinoyalam ka seng nadu President ka Jainti Hills uba buram dakhang uba ke jod nyang u President hito lakasen Block Circle lambat ki dukhan kila penram jur ya kata ka rukam penteri surak ka NHI hadin ke jinglet hiar jurib hi dalade ha ki benta ka surang nyome shayalong West Jainti Hills u President ba buram rakhar ulo ong lingba kani ka surak ki padba ki yo shibon ki jingmentoy ha ka let kawan bat kan pensuk ru ya ka kamai ka ji jong ki babon balang Henry da ka jing territory ki NHI kalau wanra penban ka jing syam jinjar ya ki padba ulo ongru ka jing sniu jong kani ka surang National Highway 6 kalau wanra ya ki jingja accident pakaka syakani ka than kumta ka hitu ka dawajur ba ka NHI ka day ban pentre hambaha ya uni usurak khnang ban suk kalit kawan ki padba nakalyang ka seng kala maham jur lada ka NHI kamle ban penbiang ya ka surang da ka babha kum ka seng kan sa Simpson nan igi senja ba khamting e Ada dekat musim gedi dua mani. Ludah. Pas tu siang. Ni nak lihat itu Jainti Hills. Pak ini kerwa Pasai, Jakarta High, National Highway Authority of India, kejumlah kejuni, ya kejumlah kejuni yang mensurut National Highway 6. Lengkap kejuni, nadok nanin time West Jainti Hills dan Shadow East Jainti Hills. Mitip ba, unai usurok dari usurok ba, yang lembah Shadow setai sambo. Kunta mina elengsen nilap dalade ba jing tertre kejumpi yang usurok kamno babian nilap ngong ba kipentre kerti yang usurok kunta nitip ba lembah usurok ipanga kebri nitip dia sebut jing toy Henry kejing tertre kerti jongkan hai yang usurok kepenjenjar ya kali kawan ya kemai kecil jompai di dunia truk. Nilap basibon kijing accident kakak siapa yang kanjung ni lemar balai kedahi kedawak ba kecil tertrator di kanhai yang surok. Kekunta ni nak ilai kesen ni dawa benjur ya kanhai ya kecil tertrator di juga. Ni dawa bahkan penbiak bahkan pentreba yang surok. We demand to the NHI that please give us a proper road so that the people of our state can walk freely, freely and with conveniently.